Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kurungika abasirikare ibihumbi n'ibihumbi muri Kongo. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri, amakuru yamenyekanye nuko abasirikare barenga ibihumbi 3 b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kwinjira muri Kongo, basangayo abandi barenga ibihumbi 14. Ndasubiramwo. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri, igihugu cy'u Burundi cyongeye kohereza abasirikare barenga ibihumbi 3 muri Kongo. Aba basirikare bajabutse umupaka wa Gatumba berekeza muri Kongo. Amakuru aravuga yuko bagiye gufatanya n'abandi basirikare b'u Burundi kugira ngo bacungere umujyi wa Uvira, kugira ngo inyeshyamba za M23 zitawigarurira. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega bwemereye Tshisekedi ko bazarwana umuhenerezo maze bakabuza M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwateguje abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurwana umuhenerezo kugira ngo umujyi wa Uvira udafatwa n'abarwanyi ba M23 bagafunga inzira zose zihuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe twamaze kumenya tuyavanye mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru twavanye mu masoko yacu ku mupaka w'u Burundi na Kongo mu gace ka Gatumba aremeza neza ko abasirikare ibihumbi 3 b'u Burundi bagiye muri Kongo bafite intwaro zikomeye. Ngo ni abasirikare b'abakomando bagomba kurwana aho rukomeye, ndetse bagafasha igihugu cy'u Burundi gukomeza kugenzura umupaka wa Uvira. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Abanyamahanga baba mu gihugu cy'u Burundi barimo guhunga, barimo gutinya intambara ikomeye cyane igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iz'ibihugu by'u Burayi zirimo guteguza abaturage ba bino bihugu bari mu Burundi ko bagomba guhunga vuba na bwangu, ndetse Loni nayo yatangiye guhungisha abakozi bayo mu Burundi. Abanyamerika, Abadage, Ababiligi, Abafaransa, Abongereza, Abahorandi ndetse n'abandi banyamahanga bari mu Burundi batangiye kuzinga amavalize yabo, barimo guhunga, barimo baragaragara ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku bwinshi. Kuri uyu munsi wa gatandatu abanyamahanga benshi bagaragaye ku kibuga cy'indege bari kumwe n'imiryango yabo bazinze amavalize, baravuga ko barimo guhunga intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zabanje guteguza abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi. Loni nayo yatangiye gucyura abaturage bayo, ndetse amakuru aravuga yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri kino gihugu cy'u Burundi. Aya makuru rero nayo turaza kuyagaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Mbere yuko dutangira aya makuru yacu ngo tuvuge ibiriko birabera mu Burundi ndetse no muri Kongo, reka mbanze mbabwire amakuru akomeye arimo kuvugwa irya nino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu ntabwo byoroheye Perezida Zelensky wa Ukraine. Ku munsi w'ejo Perezida Zelensky Volodymyr wa Ukraine yagiye muri Ovo mu biro bya Perezida Donald Trump, aho bari bagiye kuganira ku masezerano yagombaga kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucukura amabuye y'agaciro akomeye cyane muri Ukraine, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikizeza umutekano iki gihugu cya Ukraine. Ibyari ibiganiro byavuyemo intonganya ndetse no guterana amagambo mu buryo bukomeye.
Perezida Trump yabwiye Volodymyr Zelensky ko nta nguvu afite zo gukemura ibibazo bya Ukraine. Perezida Trump mu magambo akomeye cyane yatonganye na Perezida Volodymyr Zelensky amubwira ko nta gatege yifitiye ndetse ko adafite n'ububasha bwo kurwana, ko abantu barimo gupfa ndetse ko abanya Ukraine benshi baguye ku rugamba kubera ubugoryi n'ubujiji bw'uyu muperezida Volodymyr Zelensky. Mu guterana amajambo, visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yanebaguye cyane Perezida Volodymyr Zelensky. Bwana J.D. Vance yanebaguye cyane Perezida Volodymyr Zelensky, baterana amajambo amwita indashima ndetse avuga yuko igihugu cya Ukraine kirimo gusenyuka kubera ubugoryi ndetse no kutumva kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Iki ngiki nicyo kiganiro cya mbere kibayeho mu mateka y'isi kirimo gufatwa n'abamenyesha amakuru, aho abategetsi bo ku rwego rwo hejuru baganira imbonankubone barimo guterana amagambo bagatukana ku rwego rwo hejuru. Perezida Volodymyr Zelensky yahise yikubita ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruzinduko rwiwe rutarangiye. Ikiganiro n'abamenyesha amakuru cyari giteganyijwe nacyo ntago cyabaye, ndetse Perezida Trump yavuze yuko Volodymyr Zelensky ari igihubutsi ndetse ko niyumva afite ijambo ryo kongera kuvuga azagaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye atarimo kuvuga amahomvo. Perezida Trump yabwiye Perezida Volodymyr Zelensky ko arimo gukina n'umuriro ndetse ko Volodymyr Zelensky arimo gukina n'ubuzima bw'abaturage ndetse ko arimo gukina n'intambara ya gatatu y'isi. Ni ibintu bikomeye cyane rero byaraye bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa abategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banebaguye kandi basuzugura mu buryo bukomeye Perezida Volodymyr Zelensky imbere y'abamenyesha amakuru. Mu yandi makuru arimo kuvugwa irya nino ku isi nuko Papa Francis yaba agiye kwitaba Imana. Bimenyesha amakuru by'i Vatikani ndetse no mu Butaliyano biravuga yuko Papa Francis amagara yiwe ameze nabi cyane, ngo yongeye kuremba mu buryo bukomeye. Bamucometseho ibyuma bimuha umwuka ndetse n'ibindi byuma birimo kumufasha kumwongerera agatege. Amakuru aravuga yuko arimo gucisha epfo na ruguru ndetse ko ibintu byakomeye cyane ku magara ya Papa Francis. Abasenga rero nimusabire cyane Papa Francis kuko bimwe mu bimenyesha amakuru biravuga yuko rwose amagara yiwe ageramiwe ndetse ko urupfu rwaba rurimo kumurunguruka. Nshuti banywanyi bacu rero reka tugaruke ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 3,000 baraye binjiye muri Kongo. Ni abasirikare binjiye muri Kongo banyuze ku mupaka wa Gatumba. Amakuru aremeza ko binjiye bari mu makamyo y'igisirikare cy'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye. Bari bikwije ibitwaro biremereye cyane nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Aba basirikare bagiye muri Kongo kurwanya M23. Basanzeyo abandi basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi benshi cyane bagiye bagerageza kurwana ariko bikabata kuwa amazi. Nk'ubu ngubu muri kano kanya turiko turavugana, Uburundi bwari bufite abasirikare barenga 14,000 muri Kongo, hiyongereyeho ibindi 3,000 bisiguye yuko babaye 17,000. Aba bose bari muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndetse no mu micungararo yaho. Gusa yandi makuru aravuga yuko aba basirikare b'u Burundi ngo nanone baba bagiye gufatanya na FARDC mu kurwanya umutwe wa Twirwaneho ukorera mu bice bya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko ibatayo 6 z'abasirikare b'u Burundi ngo zaba rwose zigiye kwerekeza mu gace ka Minembwe maze ngo bagatera inkunga igisirikare cya Kongo n'abamayimayi. Izi batayo 6 ngo zigiye kurwana umuhenerezo mu gace ka Minembwe ndetse ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakisubiza ibice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Twirwaneho. Amakuru aravuga ko Twirwaneho nayo iryamiye amajanja kandi ko yiteguye guhangana na bano basirikare b'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero, nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse ku munsi w'ejo.
Perezida Tshisekedi na Generali Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 23 ukwezi gushize bahuriye ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa, bagiranye ibiganiro bikomeye, maze Perezida Tshisekedi yemera kwishyura miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika ayaha Perezida Generali Neva n'igisirikare cy'u Burundi. Yayabahaye ababwira ko bagomba kurwana umuhenerezo maze bakirukana M23 mu bice yigaruriye. Amakuru rero aravuga ko Generali Neva yiteguye kohereza abandi basirikare benshi, maze nawe agakomeza kunguka amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika, dore ko menshi muri aya madolari yose arimo kujya mu mifuko ya Generali Neva. Kuri ubu ngubu rero intambara ikomeye cyane igiye kubera mu gace ka Uvira. Muri Uvira ni ahantu h'ingenzi cyane ku gihugu cy'u Burundi, nibwo mupaka wonyine uhuza Kongo n'u Burundi usigaye urimo kugenzurwa n'abarundi ndetse n'abakongomani. Amakuru rero akavuga ko Perezida General Evariste Ndayishimiye yamaze gutegeka abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo ko bagomba kurwana umuhenerezo, bakarwana nk'abarimo kurengera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe baba batakaje umujyi wa Uvira, byaba bisiguye ko imbibe zose za Kongo, aho Kongo ihurira n'igihugu cy'u Burundi, harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kugira ngo rero Kongo yongere gukorana n'u Burundi, byaba bisiguye ko abarundi bakwemera kuganira na zino nyeshyamba za M23 kuko nizo zaba zirimo kugenzura imbibe zose z'igihugu cya Kongo. Ni ibintu Generali Neva adakozwa. Aravuga ko agiye kurwana umuhenerezo maze agakomeza kugenzura umupaka wa Kavimvira unyura hariya mu gace ka Gatumba yerekeza mu Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi kandi ibintu bikomeje kuyangara. Abakozi bakomeye ba Loni barimo guhunga bava mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga bose bari mu Burundi batangiye kuzinga amavarize yabo, barimo guhunga intambara ikomeye cyane bavuga yuko igiye gutera mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare yemeza yuko abasirikare bamaze guteguzwa ndetse imbonerakure barimo kuziha inkoho. Urwaruka rwose rurimo guhabwa amacumu n'imihoro, barimo guteguzwa ko ngo bagiye guhangana n'umwanzi ukomeye cyane. Ni ibintu rero inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inzego z'ubutasi zo mu Burayi zamaze gutera amaso, zikaba zaramaze gusaba abaturage bazo bari mu Burundi ko bagomba guhunga vuba na bwangu. Amakuru atugeraho aravuga ko muri aka gatondo k'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura harimo kugaragara urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane barimo kwerekeza iwabo. Harimo kugaragara ingendo nyinshi z'abazungu barimo guhunga u Burundi, cyane cyane Abanyamerika, Ababiligi, Abongereza ndetse n'Abafaransa barimo kuva mu Burundi birukanka cyane. Baravuga yuko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Burundi bumaze iminsi butangaza yuko burimo kwitegura intambara, ndetse Perezida Generali Neva akavuga yuko abarundi bose bakwiye gufata imihoro bagafata amacumu yabo maze ngo bagahangana n'umwanzi. Generali Neva yakunze kuvuga ko umwanzi w'u Burundi ari igihugu cy'u Rwanda, ndetse Generali Neva yavuze ko umurundi wese azarwana iyi ntambara. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri, Generali Neva ubwo yari ari imbere y'abadiplomate yavuze yuko mbere yo gutangiza intambara ku muturanyi ugomba kubanza kumusaba ibiganiro. Yavuze yuko asaba ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko ibiganiro nibitagira icyo bitanga nta kabuza u Burundi buzarwana n'igihugu cy'u Rwanda. Generali Neva akomeje gukangata avuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda narwo rwamaze gutangaza ko umutekano warwo ucungerewe neza kandi ko umuntu wese uzarwishoraho azaba yiyahuye. Barundi kazi muragabe, intambara ikomeye cyane igiye kwadukira igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ndababwiza ukuri ko kigiye kugira ibibazo bikomeye. Intambara irimo irasatira imipaka y'u Burundi.
Muragabe abafite udufaranga twanyu mu mabanki nimutubikuze mutugendane mu makashi. Abafite amafaranga yanyu irya nino mu bigo by'imari nimushaka muyabikuze mube muyafite kashi, kuko mu minsi mike cyane iri imbere amabanki mu Burundi ntabwo azongera kubaha amahera yanyu. Abafite amahera mu mabanki nimurebe uko mwayabikuza, nimurebe uko mwagura udukoresho twibanze, cyane cyane ibipfungurwa by'ibanze bishobora kumara igihe. Abandi mugure imiti cyangwa se ibindi bikoresho by'ibanze mushobora kwifashisha, kuko akaga gakomeye cyane kagiye kugwira igihugu cy'u Burundi. Amakuru yose arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye ngaha mu Burundi aremeza ko ibintu bigiye kuyangara. Abarundi rero muragabe nimube mumenya yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Abafite udufaranga twanyu mube mudufite muri kashi, kandi abashobora kugira ibyo bahaha babihahe vuba na bwangu, kuko ibintu bigiye gukomera cyane muri kino gihugu. Muri aya makuru yacu turababwira ko nyuma y'urugendo rwa Generali Evariste Ndayishimiye yagiriye i Kinshasa ku kibuga cy'indege cya Njiri agahura na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugendo rwari rugamije kwishyuza amafaranga Kongo igomba kwishyura abasirikare b'u Burundi. Amakuru aremeza ko nyuma ya ruriya rugendo ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwishyura miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika, akaba yohererejwe General Neva n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aremeza yuko abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba bamaze kuronka agahimbaza musyi kabo, mu rurimi rwacu rw'ikirundi tukita agashirikabute. Purime y'abasirikare b'u Burundi bamaze kugironka, ndetse bamaze guteguzwa ko bagomba kurwana umuhenerezo maze bakabuza M23 kwigarurira umujyi wa Uvira, kubera ko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwishyura agashirikabute k'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe kandi aravuga ko ku igenekerezo rya 23 uku kwezi kwa kabiri ubwo General Neva yajyaga i Kinshasa maze agahura na Tshisekedi ku kibuga cy'indege cya Njiri, hari habanje kubaho ukutumvikana gukomeye cyane hagati y'abano bagabo babiri barimo gufatanya intambara mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi yari yabanje kwanga kwishyura abasirikare b'u Burundi. Tshisekedi yavugaga ko abarundi barimo gutsindwa urugamba, kandi ko ibice byinshi bagombaga kugenzura babyambuwe n'abarwanyi ba M23. Bityo rero Tshisekedi akavuga yuko amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika yari yemereye igisirikare cy'u Burundi ndetse na Ndayishimiye atagombaga kuyabishyura yose. Ibingibi ngo byatumye habaho ukutumvikana hagati y'abano bagabo babiri, kuko General Neva we yasabaga yuko ahubwo Tshisekedi agomba kongera amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika arimo kwishyura abasirikare b'u Burundi. Amakuru avuga yuko umusirikare umwe w'u Burundi arimo kubarirwa amadolari 5,000 by'amanyamerika ku kwezi. Gusa amakuru yizewe avuga yuko aya madolari yose batayaronka, kuko amafaranga menshi ajya mu mifuka ya General Neva ndetse na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko umusirikare umwe wagiye muri Kongo ahabwa amadolari 70 y'amanyamerika. Umusirikare w'umwofisiye nawe agahabwa agashirikabute k'amadolari 100 ku kwezi. Ibingibi rero bitandukanye cyane n'amadolari 5,000 ubutegetsi bwa Kongo bwo bugenera abasirikare b'u Burundi, ariko aya mafaranga yose ashirira mu mifuko ya General Neva ndetse na General Prime Niyongabo barongoye igisirikare cy'u Burundi. Ku igenekerezo rya 23 rero General Neva yuriye indege maze ajya kwishyuza i Kinshasa. Habanje kubaho ukutumvikana gukomeye, ariko biza kurangira ku igenekerezo rya 25 amafaranga yose y'abasirikare b'u Burundi ubutegetsi bwa Kongo buyarungikiye ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru twaronse tuyavanye mu masoko yacu muri banki nkuru y'u Burundi aremeza neza ko imiliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ku igenekerezo rya 25.
nyuma yaho gatoya ku igenekerezo rya 26 abasirikare b'u Burundi bararonse amahera yabo, bararonse agashirika bute kabo k'amezi agera kuri 6 bari bamaze batayaronka. Amakuru aremeza yuko abasirikare b'u Burundi bahawe prime zabo ndetse bagategekwa ko bagomba kurwana umuhenerezo mu gace ka Uvira kugira ngo batangire M23 maze bereke Tshisekedi ko amahera yabo barimo kuyakoresha neza kandi ko bafite morale ku rugamba. Amakuru yizewe atugeraho yemeza yuko Perezida General Evariste Ndayishimiye ubwo yaganiraga na Tshisekedi babanje kutumvikana. Tshisekedi ntabwo yashakaga kurekura aya mamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika, ariko General Neva nawe yerekanye ko Uburundi burimo gufasha Kongo ndetse ko ubutaka bw'u Burundi burimo gukoreshwa nka bazariyeri mu korohereza igisirikare cya Kongo mu kurwanya M23. General Neva ngo yemeje Tshisekedi ko abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo bari mu Burundi kandi ko bari mu bigo bya gisirikare mu Burundi barimo kwitabwaho n'igihugu cy'u Burundi. General Neva yerekanye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kirimo gukoreshwa nka bazariyeri kandi ko kirimo kwakira ibikoresho byinshi bya gisirikare. Ibingibi byose rero ngo nubufasha bukomeye cyane ndetse ngo Burundi bwemeye kwishyira mu kaga ngo bufashe Kongo. Ibi byose rero ngo bifite ikiguzi gikomeye cyane kigomba kwishyurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru yizewe ava mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse amakuru tuvana muri banki nkuru y'u Burundi yemeza ko kuva abasirikare b'u Burundi bajya muri Kongo ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze kwishyura miliyoni zirenga 200 z'amadolari y'amanyamerika bayoherereza General Neva n'igisirikare cy'u Burundi. Miliyoni 200 z'amadolari y'amanyamerika ni amafaranga menshi cyane ndetse abihweza ibya politike bakavuga ko Tshisekedi yakabaye yarayakoresheje mu kubaka igisirikare cya Kongo. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko General Neva yatangiye guhindura indimi ku kibazo cy'umutekano muke urimo kugaragara muri Kongo. General Neva ubwo yarari imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi yemeje noneho ko FDLR ari ikibazo gihangayikishije ndetse ko ibangamiye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. General Neva yavuze ko u Rwanda iyo ruza guhabwa garanti ko FDLR itazahungabanya umutekano w'u Rwanda ibintu bitari kuba bibi cyane nk'uko bimeze muri iyi minsi. General Neva yavuze yuko iyo u Rwanda ruza kubimenya neza ko FDLR itazagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ibindi bibazo byose ngo ntabwo byari bikomeye, byari gukemurwa n'ibiganiro bya politike. Imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo, General Evariste Ndayishimiye yahinduye indimi yemera ko FDLR ari ikibazo gihangayikishije umutekano w'u Rwanda. Ibingibi General Neva abitangaje mu gihe mu minsi ishize ubutegetsi bwa CNDD FDD bwavugaga ko FDLR ari urwitwazo ndetse ko ari inyeshyamba zitakibaho. Murabyibuka ubwo umugumyabanga rongoye CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yavugaga yuko u Rwanda rurimo kwiriza ruvuga yuko rurimo kujya guhiga FDLR muri Kongo. Icyo gihe Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko u Rwanda rurimo kwirizariza ndetse ko u Rwanda rutagomba gukomeza kuvuga FDLR kuko ngo FDLR itakibaho. Icyo gihe Reveriyano Ndikuriyo yavugaga ko ngo hashize imyaka 30 bityo rero ngo FDLR nta n'imbaraga yaba igifite ngo babaye abasaza batagihangayikishije umutekano. Ubu rero ubutegetsi bwa Gitega bwahinduye ururimi. Imbere y'abadiplomate, Perezida General Neva yavuze yuko ashaka kuganira n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo ibibazo byose bigakemurwa mu buryo bw'ibiganiro. Ariko General Neva yongeye gutangaza ko ibiganiro nibitagira icyo bigeraho nta kabuza azarwana n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ngo mbere yo kurwana yabanje gusaba ibiganiro kandi ngo rwose arifuza kuganira na Perezida Kagame. Ibingibi rero birerekana ko General Neva yaba yatangiye noneho gushyira agatima impembero niba atari uburyarya bwa Gitega.
Ayandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo nuko abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Butembo. Abarwanyi ba M23 bageze mu ntera y'ibirometero 20 gusa berekeza mu mujyi wa Butembo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 28 abarwanyi ba M23 bigaruriye santere ya Nyakundubi. Santere ya Nyakundubi ni agace gakomeye cyane gaherereye mu birometero 20 werekeza mu mujyi wa Butembo. Abamenyesha makuru bo muri Kongo banditse ko ibifaru bya gisirikare ndetse n'imodoka zitwaye abarwanyi ba M23 byagaragaye mu gace ka Nyakundubi birimo kwerekeza muri Butembo. Ubwoba ni bwose ko M23 yakwigarurira umujyi wa Butembo nyuma y'aho abasirikare ba Kongo barimo guhunga bava muri kariya gace. Abasirikare ba Kongo batangiye kuva mu mujyi wa Butembo nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Abamenyesha makuru bo muri Kongo baravuga ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 28 abasirikare ba Kongo batangiye guhunga bava muri Butembo. M23 igeze mu ntera y'ibirometero 20 gusa yerekeza mu mujyi wa Butembo. Bingibi bisiguye ko byafata urugamba rw'umunsi umwe gusa kugira ngo M23 ibigeze muri Butembo ndetse ibe yigaruriye umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize nababwiye ko santere ya Rubero M23 yayigaruriye. Bamwe ntabwo babyemeye, ariko kugira ngo mwumve neza ko M23 yamaze kwigarurira santere ya Rubero nuko aka gace ka Nyakundubi gaherereye hagati ya Butembo ndetse na santere ya Rubero. Ntabwo rero wagera muri Nyakundubi udaciye muri Rubero. Abarwanyi ba M23 bagose isantere ya Rubero, abasirikare ba Kongo barirukanka barayihunga. Muri santere ya Rubero nta musirikare wa FARDC urimo kuhagaragara, ndetse amakuru aravuga ko M23 nako yamaze kuhava igakomeza yigira imbere muri Nyakundubi. Ubungubu bakaba bari mu birometero 20 gusa berekeza muri Butembo. Biragaragara yuko Kivu y'Amajyaruguru yose bano barwanyi bashaka kuyigarurira. Hari n'amakuru avuga yuko nibagera muri Butembo bazakomeza berekeza muri Beni. Ndetse amakuru akemeza neza ko igisirikare cya Kongo kidafite ububasha bwo kurwana kuko intwaro zabo zose zari zikomeye bazitaye inyuma, izindi M23 yarazicakiye. Amakuru rero akavuga ko mu masaha make cyane ari imbere abarwanyi ba M23 bashobora gusohora itangazo bigamba ko bamaze gucakira umujyi wa Butembo. Igihugu cya Tanzania cyahagaritse amakontineri 2 atwaye intwaro z'igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Igihugu cya Tanzania cyahagaritse amakontineri 2 yari yuzuyemo intwaro z'igihugu cy'u Burundi. Aya makontineri yarageze ku cyambu cya Tanzania arimo kuva muri Afurika y'Epfo. Ubutegetsi bwa Tanzania bwahagaritse aya makontineri buyabuza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko icyuka cy'injyane kirimo kwiyongera hagati y'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Tanzania, cyane cyane Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi bufitanye ibibazo bikomeye cyane na bwana Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Injyane ni zose hagati y'igihugu cy'u Burundi n'uyu mugabo ukomeye cyane muri Tanzania. Amakuru aravuga ko Jakaya Mrisho Kikwete ariwe wategetse ko aya makontineri atwaye intwaro zagombaga kujya mu gihugu cy'u Burundi afatirwa n'ubutegetsi bwa Tanzania bakayabuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu rero turaza kuraba injyane zikomeye hagati ya Jakaya Mrisho Kikwete n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni izihe mpamvu zatumye izi ntwaro z'u Burundi bazangira kwinjira mu gihugu cy'u Burundi? Ni iki kigiye gukurikiraho? Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe ingene General Evariste Ndayishimiye arimo gukorana n'igihugu cya Kongo ndetse na Afurika y'Epfo mu kugura intwaro bakazizana mu gihugu cy'u Burundi.
Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe ibya Madame Angeline Ndayishimiye ukomeje kunyereza itunga ry'igihugu cy'u Burundi. Angeline Ndayishimiye yaraguze inyubako zikomeye cyane i Dubai. Angeline Ndayishimiye n'umuhungu wiwe baraguze inyubako zikomeye cyane mu gihugu cy'Ububiligi. Ibi byose turaza kubirabira hamwe ndetse turaza kubihuza n'ibiriko birabera muri Tanzania, aho Tanzania nayo irimo kwihimura ku gihugu cy'u Burundi. Ntujye kure rero, niba utarakanda subscribe ndagusaba ngo umanuke munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe maze ufyonde ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, igihugu cy'u Burundi ubungubu kiri mu marira akomeye cyane. Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Igihugu cya Tanzania cyamaze guhagarika amakontineri abiri yaratwaye intwaro zikomeye cyane z'igihugu cy'u Burundi. Aya makontineri yaravuye muri Afurika y'Epfo anyura ku cyambu i Dar es Salaam agomba kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko igihugu cya Tanzania cyafatiriye aya makontineri kubera ubwumvikane buke burimo kugaragara hagati y'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ubu bwumvikane buke burimo kugaragara cyane cyane hagati y'umugabo ukomeye mu gihugu cya Tanzania witwa Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora iki gihugu. Amakimbirane ashingiye ku bucuruzi bukomeye cyane bwa Jakaya Mrisho Kikwete bwahagaritswe n'ubutegetsi bwa Gitega i Bujumbura ndetse n'irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Bijya gutangira byatangiye kera. Uyu mugabo Jakaya Mrisho Kikwete yari inshuti ikomeye cyane n'umuhisi Petero Nkurunziza. Bakoranye urudandaji rwa peteroli mu gihugu cy'u Burundi. Bashinze isosiyete ikomeye cyane yitwa Interpetrol. Interpetrol yakoze urudandaji rwa essence mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byose. Iyi sosiyete Interpetrol yari ifatanijwe n'aba bagabo babiri, umuhisi Petero Nkurunziza ndetse na Jakaya Mrisho Kikwete. Interpetrol ni imwe mu masosiyete akomeye cyane ya bano bagabo ndetse yaronse amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika kubera urudandaji rw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, iyi sosiyete Interpetrol inyungu zayo zakomeje gucungerwa n'umushikiranganji wa mbere, uwo nguwo yari Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni yakomeje gukorana neza na Jakaya Mrisho Kikwete ndetse amakuru akemeza yuko ubwo ubutegetsi bwa Gitega bwajyaga gufunga Generali Bunyoni, Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania yababuriye akababwira ko batagomba gufunga Generali Bunyoni kubera ko birimo kubangamira inyungu za Tanzania ndetse n'inyungu za Generali Jakaya Mrisho Kikwete. Nyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, Interpetrol yakomeje gukora urudandaji mu gihugu cy'u Burundi. Interpetrol inyungu zayo zakomeje rwose gucungerwa na Generali Bunyoni. Nyuma y'aho Bunyoni bamufunze, inyungu za Interpetrol zakomeje gucungerwa n'umugumyabanga akomeye ari we Senateri Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Gusa haje kuvukamo ibibazo bikomeye cyane ndetse no kutumvikana hagati ya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo arongoye CNDD FDD n'ubutegetsi bwa Gitega burongorwe na Generali Evariste Ndayishimiye. Ibibazo rero byaje kuvuka ubwo umugore wa Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye, nawe yashingaga sosiyete yo gucuruza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha niho ibibazo bikomeye byatangiriye. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kuvuga ko Interpetrol ari abasuma, ko barimo gutuma igitoro kibura mu Burundi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega buhita bufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuvanaho ibyangombwa byose byari byarahawe Interpetrol byo kwinjiza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi byakozwe na Generali Evariste Ndayishimiye ashaka ko umugore wiwe Angeline Ndayishimiye ari we yinjiza igitoro mu Burundi. Bari bamaze kubona ko urudandaji rw'igitoro ari imari ishyushye mu gihugu cy'u Burundi.
Generali Neva n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bambuye ibyangombwa isosiyete Interpetrol. Ibingibi byari bisiguye ko inyungu za Tanzania na Generali Jakaya Mrisho Kikwete bari bazibangamiye mu buryo bukomeye. Nyuma yaho Generali Neva ahagaritse sosiyete Interpetrol kwinjiza igitoro mu Burundi, ahubwo bigakorwa na sosiyete y'umugore wiwe Angeline Ndayishimiye, ibintu byarazambye. CNDD FDD yagiranye imigenderanire mibi na Jakaya Kikwete. Ubungubu rero hari ukurebana ayingwe hagati y'ubutegetsi bwa CNDD FDD, cyane cyane Generali Ndayishimiye n'umugore wiwe barimo kurebana ayingwe na Kikwete wo muri Tanzania. Nyuma yaho Generali Neva n'umugore wiwe Angeline Ndayishimiye bahagaritse isosiyete Interpetrol ya Jakaya Kikwete yinjizaga igitoro mu Burundi. Jakaya Kikwete wo muri Tanzania nawe yararakaye cyane ndetse akoresha imbaraga zikomeye afite muri Tanzania, maze bahagarika isosiyete ya Angeline Ndayishimiye bamushyira kuri blacklist mu gihugu cya Tanzania. Isosiyete ya Angeline Ndayishimiye icuruza igitoro barayihagaritse muri Tanzania bayirega ibyaha byo kunyuruza imisoro, bayirega ibyaha byo gukwepa imisoro mu gihugu cya Tanzania, gukora ibikorwa bigamije fraude ndetse no kurenga ku mategeko ya Tanzania. Amakuru yemeza ko ibi byose byakozwe na Jakaya Kikwete mu rwego rwo kwihorera kuri Ndayishimiye n'umugore wiwe bahagaritse isosiyete yiwe ya Interpetrol. Ubungubu Angeline Ndayishimiye nawe arimo kurira ayo kwarika. Sosiyete ya Angeline Ndayishimiye yacuruzaga igitoro mu Burundi ikakinyuza muri Tanzania ku cyambu, yamaze gufatirwa ibihano muri Tanzania, bamaze kuyishyira kuri blacklist kubera ibyaha byo kunyuruza imisoro. Ariko amakuru akavuga ko ibi byose byakozwe na Jakaya Kikwete mu rwego rwo kwihorera kuri Generali Neva n'umugore wiwe bahagaritse isosiyete yiwe ya Interpetrol. Ubungubu rero hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya Jakaya Kikwete n'ubutegetsi bwa CNDD FDD mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye rero mu ntangiriro z'aya makuru, amakontineri abiri yaratwaye intwaro z'igihugu cy'u Burundi yahagaritswe muri Tanzania. Biravugwa ko Jakaya Kikwete arwe wakoresheje imbaraga ziwe mu guhagarika izi mbunda z'u Burundi ngo zitinjira muri kiriya gihugu. Ubungubu rero ibintu byakomeye hagati y'u Burundi na Tanzania. Jakaya Kikwete arimo gukoresha imbaraga ziwe mu butegetsi bwa Tanzania kugira ngo yihorere ku Burundi ndetse abashyireho igitutu babe bakongera gufungura sosiyete yiwe ya Interpetrol mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga ko ubutegetsi bwa Tanzania bwamenyesheje ubutegetsi bw'u Burundi ko ziriya ntwaro zanyuze ku cyambu muri Tanzania zitari zemerewe kuhanyura ndetse ko hari amategeko atarubahirijwe. Gusa hari amakuru avuga ko Jakaya Kikwete nawe yaba arimo gushyira igitutu ku butegetsi bwa Gitega ngo babanze bafungure sosiyete yiwe ya Interpetrol yemererwa gucuruza igitoro mu Burundi. Jakaya Kikwete kandi akavuga ko ibikangisho byose by'ubutegetsi bwa Gitega bashyize ku mugumyabanga Senateri Reveriyano Ndikuriyo bagomba kubihagarika. Hari n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwaroze Reveriyano Ndikuriyo bashaka kumwivugana. Ibintu ngo byababaje cyane Jakaya Kikwete kubera ko abari bahagarariye inyungu ziwe bose mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bwa Gitega burimo kubagera amajanja. Reveriyano Ndikuriyo yagiye kwivuza i Dubai ndetse yagarutse mu gihugu cy'u Burundi amaze gutora mitende. Amakuru akemeza yuko Generali Neva ndetse na bamwe mu bategetsi b'u Burundi aribo bamuhaye isomo bashaka kumwivugana. Ibingibi rero ngo bibangamiye cyane inyungu za Jakaya Kikwete dore ko zari zirimo gucungerwa na Reveriyano Ndikuriyo nyuma yaho Generali Bunyoni bamufunze.
Amakuru kandi avuga yuko ubutegetsi bwa Tanzania bwakomeje gusaba yuko General Bunyoni yafungurwa, ubutegetsi bwa Gitega bukinangira. Ibingibi rero nabyo ngo birimo gutuma ubutegetsi bwa Tanzania bukomeza gufata ingingo zikomeye cyane zo gukanda ubutegetsi bwa Gitega, bakabakubita ahababaza kugeza igihe bazemera gufungura General Bunyoni. Jakaya Kikwete yakoze ibishoboka byose ngo Ndayishimiye afungure Bunyoni, ariko Ndayishimiye yarinangiye. Ubu rero Jakaya Kikwete nawe arimo gukoresha imbaraga ziwe afite mu butegetsi bwa Tanzania ngo akubite ahababaza General Neva, amwereke ko agomba gufungura General Bunyoni, ndetse agafungura isosiyete ya Interpetrol igakomeza gucuruza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko General Evariste Ndayishimiye natemera gukora ibyo Kikwete arimo kumusaba, intwaro z'u Burundi zafatiriwe muri Tanzania batazazirekura, ndetse ko agomba kuziheba burundu. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko amakontineri abiri yaratwaye intwaro z'u Burundi zari zirimo guturuka muri Afurika y'Epfo. Amakuru akavuga ko izi ntwaro zari zoherejwe n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo zigere mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru kandi avuga ko ubutegetsi bwa Kongo aribwo bwaba bwaraguze ziriya ntwaro bakazinyuza muri Tanzania ngo zinjire mu Burundi, ndetse amakuru akavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuzana ibitwaro byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko izi ntwaro zagombaga gukoreshwa mu rugamba rwo guhangana na M23, ndetse ngo abarundi bagombaga kuzikoresha bahangana n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva avuga ko ari umwanzi w'u Burundi. General Neva rero yavuze ko azahangana n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga ko bazarwana byanga bikunda. Ku munsi w'ejo imbere y'abadiplomate, General Ndayishimiye yongeye kuvuga ko u Rwanda nirwanga ko ibiganiro ari byo bikemura ibibazo, nta kabuza Burundi buzahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya muri Kongo mu gace ka Uvira, aho ngo bagomba guhagarika M23 ntiyigarurire uyu mujyi.